Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali gilirannya bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah, beliau keluar pada akhir malam dan setengah pendapat mengatakan tengah malam ke perkuburan Baqi. Maka baginda bersabda dengan sabda, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun qadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Yang bermaksud, selamat sejahtera kepada semua penghuni perkampungan orang-orang mukmin, dan akan datang kepadamu semua segala apa yang dijanjikan besok, tetapi masih ditangguhkan masa, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusuli kamu semua, dan dengan doa, ya Allah ampunilah dosa penghuni makam Baqi. Pengajaran hadis, Islam mengharuskan umatnya menziarahi perkuburan pada waktu malam, dan disunatkan memberi salam ketika menziarahi kubur serta mendoakan akan ahli-ahli kubur. Dan setiap doa yang dipohonkan oleh seseorang kepada saudaranya sesama Islam akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.